Njaijirini tigikire rairana bao barabatere uturo nyuma ya mutino jwa barabara kumira ntere cia Mweru Ngundu Igembe bo bomira nyuma ya bikibiki kuringana na ngari ya kaunti na gutiga antu bairi bareo mwitithia boda boda na mwarimu umwe batete uturo nwe ungi agitana mbere gutungatirwa cibitari-ini agikujire karikari OCPD Jared Marando ugite mwitithia wa ngari ya kaunti muthemba jwa lori avaringire na nyuma na atoroka na kwitha lori iria nyumene yagwatikanire na gwikwetuoneke borithi kiarare antu banja nandi ni borite kioto kuonekana bakire thirikari itigakunikire ontu bubu Nicholas Chabari na Antitoiji Kimanthi na ringire lori county na tutia ni mutingo wa barabara waruthikire ntuo Jumamosi tariki 5 mweri uyu katigati eka alori ya kwenja aroje ya thirikari ya kaunti ya Meru na bikibiki imwe ira yakamatite Kimathi ari ndereva na kinya Susani ari mukamatwa na mwekuru gungi harabaire baba Susani na Kimathi batere uturo obwao wagu na jongi atigwa aina ngurario chakunikanga maguru na ngari muringi ngari ya kaunti na ngari kuririkana kuma na umite ni macukite mbiu muno kinya ntobe meba barabara ni kuringana ndereva ori nio waitite ekoluga nto batu bakiwa ambu Mathi no tumite mndene oke Rwanda kurima Kilera so driver ro caused accident of which are na vehicle county government so are orambo mbeta kuigwa ke from the ones who are around the scene driver are very reckless. Actually, he was drunk. Ontobo kojeretwe ni ospindi igwegembe no thitwe Jared Marando akiuga nkari no kinya nyuma ya kurutha mutingo uyu ika ndereba atorokire na nkari na yabindie ndi mabitha aba polisi balare babagathingatana na gucherania na nkari ino. Hii lori haikusimama ama haikupitia katika kituo chochote cha polisi kupiga ripoti kwamba imehusika katika ajali ya barabarani. Dereva aliamua kukimbia kutoroka akaenda kujificha eneo la Maua, lakini baadaye alipatikana na lori ikaweza kuletwa hapa katika kituo chetu cha polisi cha Lare ili dereva aweze kushtakiwa kwa kusika ama kwa kusababisha kifo kwa kuendesha gari kwa njia isiyo ya taratibu. Dereva okogosa accident ukona aitho gathithiro ntu fulani na ntubara abatirite yani kumatuka mwanga Lare mbere police station ya karipoti awatethuka kana itakeke police station kana itamawa police station mwankara kwatuigire thirikari elare gutiki advantage ekwingana ngari na mwankara yombere kuonekana ba ithite ngari ke ithita nya police station no riku lakini njogire nyama afisa balare base commander na traffic yewe iba mekire suwa ngari usoka la na mwanga tha ngari lare na nto ethinge ngari ke bela ni abela to kemenya to kona kieto bagute mandere ba bikibiki na njukumu ene ndi thirikari renganie nie miwata ne mekira njareni eri oko kombe kabure thirikari yetu Kenya manto ya ukumerwa kinya ne atongerie beto bara botromba kura cietu ne kenda to kaminya kitha akaunti yetu kithena mutheteri acia ngari urere yete kuno ne ra bati kwethirwa ena ndreba okumnya ko ni mazinani ndie mitaro mwete yu ara ite tata bati weta swana ba murungu. Family ino chiere itete endo abao ende bakiromba thirikari ya kaunti nithingatirie kuona kioto kia family ino tito koromba ni aki anto ami babogiri ba akietende ke family ana ya tatiwe thine na manto onto ya yau thirikari yetu Kenya kithaburu yombo tureria ikuge kana kau tukaigwa kitha family yake yombo kufuatilia nombi family nini muno na family Rwanda rurumu ana ubati batena asiali mukai otebire ka akaunti na kutweka kwebiyeki muntu bonda atomba kuona site yenyu bibi wekero tabikore kirwa riko na bika abitema tiari wenku request government ingilie kenda at least tona justice na kutweka totengire theri na nto kwenya bangi be sibitari ko ngio mo sibitari naumbite kune kanjara the maitayeli na yonga ni ritaji wekiro implant na nkiromba ke thirikari ndereva uyu no ntukari mulebi ajukiru atua na justice yonekane twateanirwa ya mundu okirumi thirikari tuthiatire ni mantu yani kenda tukomba kuona utethe bura bwagirite. Ningependa kutoa warning kwa wale madereva ambao si uangalifu, sababu mahali ajali ilitokea
iko na continuous yellow line, na dereva stahili ama ruhusiwi under the Traffic Act ku overtake kwa continuous yellow line, na ndio maana hiyo accident ilitokea. Kumegebe North, Petan Class, Chabari.